kulomhlaba lo akusiko ukuthi mhlawumbe ngoba ingodi or it was or ayizange kube mistake egameni lenkosi. Ngiyabona namhlanje ukhathele, namhlanje awunathemba, namhlanje uvuka ngathi nekufa sekungqono. Angutshela indzaba, there is more than what you are living for. Kukhona okukhulu kakhulu kulale mpilo leyiphila manje. Is living a life of purpose. Hallelujah. Ungathi bukeli phasi, ungathi thatheli phasi, ungathi khobosi. Rise up. What would say I'm living for a purpose? Hallelujah. Hallelujah. Somebody say I'm living a life of purpose. Say I'm living a life of purpose. My life is not an accident, not a mistake, but I'm living a life of purpose. Say I am living a life of purpose. Touch yourself and say I'm living a life of purpose. Touch yourself and say I'm living a life of purpose. It's not by mistake. It is not by accident that I am living now, but I'm living a life of purpose. In the name of Jesus Christ. Bali wa Jeremiah chapter number 29 verse number 11 uthi ngoba ngiyawati emasu enginawo ngani ngemasu ekuniphumelelisa hayi emasu ekunibulala. In other words, the purpose of God ngempilo yakho, it is to prosper you, not to kill you. Hallelujah. So namuhla sukhetha kufa ube uve kahle ukuthi you are living for a purpose. Namuhla sukhetha ukuthi bulala sewuve kahle ukuthi impilo yakho it is of purpose. Oh, bantu sebashilo bathi useless. Sebashilo bathi unamsebenzi, sebashilo bathi unafundzanga, sebashilo bathi unavele umumbi. Egameni lika Jesu Kristu asekutshela bagaba sebakhulumile. Rise up and walk tall and walk confident. Egameni lenkosi uve kahle mntu umprofeti ukhulumile. Wasemakhaya wathi simakathe makadala wena wasiya kubusisa wathi mina ngiyawathe emasu lelinawo ngawo ngemasu ukuthi wena uphumelele hayi emasu ukuthi wena ube umva wezinye. Kunjalo ngoba ngiyawati emasu lenginawo ngani. Lalela ngutshela lento lena angeke uyive ngebadali bakho. Abangizwa sanwani. Lalela ngutshela i-purpose yempila kwakho, this thing now ifihlakele, it is hidden. This thing now it is profound. Le utsomba lapha uthi simakathe ngobe ngiyawati mina simakathe ngiyawati in manje emasu lenginawo ngawo lendzaba le akusiyo indzaba longayiva ngemntane wakho ukuthi yini purpose ngempila kwakho, akusindzaba longayiva ngemngane wakho ukuthi yini purpose ngempila kwakho, akusiyo indzaba longayiva ngabothishela nabafundisile ukuthi yini purpose ngempila kwakho, akusindzaba le longayiva ngebantu bebandla lakho ukuthi yini purpose ngempila kwakho. Sebakhulumile bebandla lakho bathi wena useless, wena unamsebenzi, wena ungafunzi, kepha fani kahle namuhla sebakushilo konke lokho uthi simakathe mina simakathe mina ngedwa ngimi lowatiko emasu lenginawo. Oh Jesus. Lokusho ukuthi umuntu ngeke umeke, umuntu ngeke umfanele angakhulumi, ukhuluma ngoba khadi. Shothi umuntu ngeke umvale ukuthi akubukele phasi, ukubukela phasi ngoba khadi. Shothi umuntu ngeke umvale ukuthi akunyathele, kepha unyathela ngoba akadi. Oh Jesus. Shothi umuntu ngeke umvale ukuthi akunqife, unqifa ngoba akadi. Ngoba umuntu longathi akafuni kwathiwe ukuthi akadi. Ngoba silima siyaqhubeka sihambe siqale sihlakaniphile kepha singathi kusasakhe. IBhayibheli lithi ngoba kuhlakanipha komuntu wasemhlabeni kulibele kunekulibala kwaNkulunkulu. Uthi lo mbhali kuhlakanipha komuntu wasemhlabeni kulibele kunekulibala kwaNkulunkulu. Futhi kulima baNkulunkulu noma Nkosi yami kuthule bandle. Oh Jesus. Ngoba
kunemuntu lokuthatha uhlakaniphile makabuka wena uhlupheka ngoba akade ukuthi yini purpose yempilo yakho. Athi umbhali Nkosi yami Roma 8:28 uthi for it all works together for good. Konke kusebenza kube nginobuhle kulabo abasaba uNkulunkulu. No matter mhlawumbe ngathi usilima uyahlupheka, angikutshela ichaza kune purpose yaNkulunkulu. Kunokuhlupheka khona ukubonakaliswa iglory yaNkulunkulu. Ngiyamthanza uNkulunkulu ngoba konke la kwenta kudakhela idumo. Ludumo lwaNkulunkulu aliphumula kumnansi khona. Udumo lwaNkulunkulu luphuma ngalesikhathi kubonakele ukuthi lapha bekuvalwe ngehlahla kungenalutho ekhaya. Kukude la kwafunza, kude la kwa university, kude la kwashada kuzake sengene malobolo kuleli khaya egameni leNkosi. Bese uNkulunkulu uyangenelela egameni leNkosi. Athi uNkulunkulu ngiyawade masu lenginawo ngalomtheni lo wakavila kade. Lapha ngeke base bonke kunje kuvalwe ngelihlahla egameni leNkosi. Itawukhipha manje manti etwaleni. Itawukhipha imvula indlela bahlonga sibi egameni likaJesu Kristu. La khona ithemba lingekho khona uNkulunkulu kuyiselithemba. Ngoba njalo ke mina emasu ekuniphumelelisa hayi ekunimata. Thane ngiyaphumelela. Uma ngathi ngiyawutakho nje usha amagama emva kwami. Thane ngiyaphumelela. Ngiyaphumelela.